bengisasemntwana lomncane vele. Ngiyakubona Yibe mama. ngisasemncane kakhulu. So angitshele so la kulesimo uma sesikuwe and then ngala nabo ubona bokhona ukuthi indlela tinto kube njani kuwe uma sofika lapho lesimo leso. Ikona bekubhlungu la kulesimo lesi mara ngalendlela bengimntwana lojwayele kusebenza ngakhona angizange ngaba umntwana lokusivele ngoba ngisaboni vele kwami sekuphelile ngaba active nje ngibe umntwana lochubeka sebenza nekutwashela timpahla nje akuzange kwaba likhuni ingichubekile ngatwashela netimpahla nasekhaya ngisebenza ngisho namarket impahla bengimwashela nediwe bangathanzi ukuthi ngiyekitchen ngoba ekitchen nakhona besingitoshe mina bengifuna futhi bengifuna nalokuya lapha ekitchen futhi manje namhla sengisekhaya lami ngiyadisebentela ngiyadiwashela ngiyadicanisela manje ake sihambe step by step uthi wena nyalo susekhaya lakho sengisekhaya so lekhasi uthola ngazi lesimo bosekhaya bengisekhaya kithi ivele bengisasemncane bengina lesikhathi sicala lesimo bengina 23